Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kasano ang mabasak na iti pirma ket awan mo't dyan ti parak? Ay, di mo mabasa dagiti nakasurat. Mabit lang nga, yasidag ka. Mabasa mo? Jak mabasa? Nung ay yatayaw. Ay, ada jak mabasa. Kat kasano nga ro da makapirma ka? Sa dino ti ayan ayat ti antiparak. Kaya't mabiro ka kang kail. Biro ka ma. Damagang pailaang ba't? Sa dino nga minayati nang idisdiswam. Jak malagip. Manang lilipat akmatin. Ay, agkabaw ka ng kail. Ha! Pangbiro ka ngayon. Dito'y ka di drawer ti lamisahan mo. Ay kwa, ay awan dita. Kinita kun. Ito'y nga ta kusina. Sige man, biro ka. Namin ano ka kadi ang nagtimpla iti kape mangkail? Ha? Namin kurinta. Ha? Angam, ada ka di dita. Awan nga tangkail. Sa mga nunabatik iji balay Ay? Na, apay nga katawa ka. Anyat nakakatkatawa aya. Nakita ko ti antiparamangkail. Ay, nabiro ka? Nabiro ka ko na. Ay, ingka nga ron alaanin tanay. Kasapula. Mabit lang nga rin kail. Di ka kutkut niya ata alain. Inayadak nga alain akas Ay! Ito yung ti antiparam. Ha? Adalagayam iti ulok. Wanang kail. Yay. Nawang, agkabaw ka na talaga. Ibatim nga minan, dito yung barangay hall, dito antiparam, kapitan. Tapno di mo sapul-sapulan. Awan mo usarak iti balay, may. Ikat kanayon mo asapulan kada kami dito ang antiparam. Ay, nakaron sakit diti kabaw mo. Na. Di mo na mo ti pangikikam iti antiparam. Huwag nga rod. Narigat ti agkabaw, kapitan. Ay, nainteng. Di mo man kiwar-kiwarin dahi ta si daan. Kita nga rod noon niya dahito si Dan. Saka ti baboy dahi ta inlutok. Apay, di mo makita dagiti nagdadakkel akukod ken kukaw. Na, ay, jak nga rod unay makita. Sige, siya kung ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Ay, sana. Siyak ti agpili iti si Dan. Apay, adi mo kayat asyak ti mangikabil iti si daam di tapinggan mo. Dito man katultulang ti itan mo. Kat makita mo't nga ro dya ikabil mo di tapinggan mo. Ay, unay kit din ti kinadiskumplado mo na aya. Ay, yawat mo man ti parak. Yawat ko ken ka. Tapno makitak ti alak asidaag. Ay, kabaw kan talaga. Na. Dahitoy na. Na. Inalam mo di ta ulok ti antiparak. Katwan, adala di ta ulom. Apay, di mo malagip nga imparabaw mo di ta ulom to'y antiparam. Ay, malagip kon. Ay, adala nga ro di ta ulom mo, ipaalam pailaan. Ay, agpili ako iti sida ka. Ay, di mo mo't alaan amin alasag Ay, puro samot kuko dya imbatem asidaag. Ay, asino di magmag na iti kalsada ako namlan asino akalaingan. Kat nun ni kumparim abadong dayjay. Ha? Apay, di mo mabigbeg. Apay, iso aya? Usaruman nga min dahi ta antiparam. Dahi ta. Na, isumit gayam nga agpaiso. Anya ti panagkitam. Kaslapay laang asinaw akalaingan. Ay, naglastogan amagmag na. Ay. Kasano ko maanalastog nga ibagbagam? Na, pinayapayan naksabay. Na, ay ayaban na kamay. Na, ay, apay nga tangagay ayam. Ay kat, ada siguro ibagana Ay, sige, tama panak, ijayan na. Ay, apay nga ayaban nakparay. Apay, nalipata mo. Ginagtungtungan tayo din namin sa nalawas. Ha? Apay, ada aya? Ay,
Agkabaw ka na talaga, pare. Ay, ipalagip mo man day ta nagtungtungan ta. Ay, jak mo malagip. Kano ko na mamapantay jay ilay. Ay, imbagak day ta. Wine, kit itangal daw, ti papanta. Na, apay ngay ajak mo ten malagip. Kit malagip mo na, tayo palagip kumutkingan, pare. Ay, wala niya. Kahit kasano ngay, indan na. Ay, sige, mapantan. Magpara ka, niti pagluganan ta tricycle. Ay, sige. Ay, mang para kanta, gulits. Sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ay, damagam, kinitatama ba dong kwaraw? Tataba daw. Sa dino ti papanan nyo kiniangkail. Nay, apesyak ti pagdamagam. Damagam kanyangkil mo. Napay pin na tudong kayaw. Diyak amo no sa dino ti pangituludak kada kayaw. Ay, pare pa dong. Kunak man no amum ti papananta. Wait, mate, pare. Idi naglugan ta dito yung tricycle. Nalipatak mo tayo. Ha? Nakulog dito yung utad ka, anagungon. Ay, abay ngay, yung mamam na niya ti papananta. Ay. Di umot pabasulan ti tricycle ko ha. Ligkalikaong ti kalsada. Iso na tagtag ti tricycle. Ay, pare, kasanon nga. Ay, kit basta pailita, pare. Andiyan? Malagip minto siguro, no da kami di ilay, kwaraw. Ha? Pangibabak ngay kada kayo ijay. Pare, sa dinong iti pangibabaan na kanata. Ay, basta ijay, kunak mat. Ijay ilay. Di ka mat makawawat kwarong. Na, sakpaya, inti sana makaawan. Nagpaili da kapitan kan kabadong marituyan. Nakitam ang nagpaili da? Katwan, nagpara da iti tricycle ang nagluganan da. Ay, sos, apay ang nagpaili da? Tsaka mo apay, saan ang nagpakadakan ka? Ay, jak unay parparwaran ni Badong Kaumaray, nga may nadan kabkabaw na. Na, Malipatan nan numaminsan no sa dinaw ti papanan na. nay, kasta aya. Wen maray, numaminsan rumarlata di namat amaw ti papapanan na. Tila pang berbero kakenkwana. Isumat lagayam asinapol mo dito tersina kidi na minsan ngal daw. Wen tarimwar manaun. Kunana amapandita balay ni kapitan ngam sabali mo't tinapanan na. Ay sos, ay kastamat ni kapitan. Adamot kapkabaw na. Aya, Kasapulan, abantayan nyo ang nalaeng dagiti asawa yaw. Tagpanaw dan, kat di dan amaw ti papapananda. Apay ngay, pare. Ta dito yung matarangtay din ang ibabaan ni Kwarog ka dita. Jak amu Kanya ngay taramidin ta dito, pare. Tumpuak tansan. Ay, sada. Ha? Apay ko matumpok ta ngay. Ha? Aguray. Ta panunutay, no niya taramidin ta dito ilay. Aguri ka. Kasla jak matin makita tiyag lawlaw. Ay, apay ngay, pare. Nalipatak di antiparak. Nabatik sa iti balay, wano iti barangay hon. Kasano mo na nalipatan, pare. Kinodalaang mo di taulom na itabiribiro kam nga antiparalam. Aya! Ay, wang gayam! Dala iti tuk-tuk ko. Kunaking gagay. Ay, makita ko taglawlaw. Na! Nagwadong kaya man abang pala dito'y ili. Uy nga rin. Nagmayatan dito yung ilay, pare. Unahin para di makikita. Nagmayatin abuya. Ay, sus. Ha? Kanya dito makikitang may, pare. Ipagamot na. Hops! Dajay! Ay, wow! Hops! Ay, nagmayating nagpaiso, pare. Ha? Chicks, anak ka short pan. Hina nagpupudaw dan. Hops! Nagado at chicks. Ay, agore ka, pare. Isong sabot tirantata dito yung ilay. Ha? Isong ay may ta dito. Aguri ka. Malagip mo? Uy, pare. Malagip ka. May ta dito. Tapno yung tag, Chicks. Ay, wala nga. Ay, mapanta ka rin. Wen Mare, nakitak nga imasidag ni Enteng kan ni Badong mo. Nagtungtung da. Kat jakon amaw, no anya ti inaramid da. nakuna ni Marikwanang ang naglugan da iti tricycle. Tricycle? Tapay? Nagpailidan sa kanaw. Ay sos, sapay nakaro ti kabaw ni Enteng. Ay, uray ni Badong Kumaray. Nakarumag ti kabaw na.
Ay, masapul nga rod asurutan ta ida ijay ile. Taamangan no anyan tukit diti aramiden da ijay. Hay, inikanak manen iti sakit ti ulok dayjay abadawng. Ay, si kalaang aya, ura siyak Ti problema ita, no sa dino ti pangbiro kanta kadakwada. Basta hindi sag ko ida-ijay tay jay ilay. Nagadu arang tay ijay ilay. Sa dino arang tay. Ijay ka atiddugan arang tay. Ay na, apay nga imbatim ida ijay ngay. Kasanaw, di damot amuno sa dino ti papananda. Kunakon ka. Damdamagak no sa dino ti papananda. Ngam agpin na tudon damay. Ay sos mare, napukaw dan. Alah, kwaraw. Itulod na kami ijay nang ibatyam arang tay. Tabirukan mi ida. Arkilain nyo ati tricycle kaw. Ay kita mare, aggastos tapay gapu kadagijay nga asawa ta. Apay, awan lati discount mi meteng. Takitaan mi dagiti asawa mi nga agkabaw. Nagkabaw kayo, mate. Di ata discount yaw. Ado di kwartayo? Pare, natukan mo ti kwartata. Ay, pare, ibagam kadagita at chicks ta adu ti kwarta ta. Mace. Wine, ado ti kwarta, may. Ayan na nga iti kwartayo. Pare, anya nga iti ibaga. Ibagam ang nakabulsa ti kwarta ta. Ay, nakabulsa ka no ti kwarta, may. Hindi kumpare, Mace. O sige, no ado ti kwartayo, agorder kayon iti kayatyo. Anya nga iti orderin ta, pare. Arak ken chicks ken pulutan. Nangang mo, Mace. Timbaga ni pare kenteng. Arak, pulutan, ken chicks. Wine. So nga iserve mo, nagita nga order, may. Taurahin, may. Okay. Ay, nagmaya. Nagtibiyak mo kastulang, pare. Una. Ado ti kwartata. Kitwun mo't ngamin, pare. Kastoy kumakanayon, pare. No dito'y rangtay tinangibatyan ni Kwarog kadabadong ken kapitan. Sa dino ngay nga rod ti ayanda, maray. Ay, awan damat dito rangtay. Nagadaw a restaurant ken video kyan di taon. Win nga paiso. Amangan no at dadamot dita. Ay, intabirukan ida. Sige, maray. Ay, una yun ay adagiti asawa ta. Kabaw dan at talaga, maray. Huwag nga rod, maray. Napanandangatan aya. Ay, Ale, umunag ta dita. sige, maray. Ay, Ha? Ninsamot pari ba dong jay ang nakatugaw? ha? Ay, wun! Iso, maray! Ha? Ay, sige, tamapan-taman iti ayanda. Sige. Ay, umaydan samot ag video okay. Tidakas na no nagiinumdan. Ay, day tamanon. Kat no awan pagbayad na ngay, iti inumunda. Kasano ngayon? Anya ti aramiden tangay, maray? Order damit ngamin nga order iti arak ken pulutan, nana. Kahit inikanyo matida. Kuna damit ngamin nga ado ti kwartada. Ay, kinapudno na. Awan kwarta dagita alalakay. Kuna damit ngamin nga aday di bulsada ti kwartada. Kahit kasano tangaruden ngay abayadan dagiti order da, maray. Sapay na surok asang ribang. Imbag time may ta. Kat saan dan aninayunan pa'y tinagurder. Nasken abayadan nyo dagiti inorder dagiti asawa yun, nana. Ay, Nakadumugdan di talamisaan. Kastauna yun, abartot da. wun nga rod. Agbayad kayon, anana. Tano saan agayab kami iti pulis. Ay, saan Saan kayo nga agayap iti pulis? Agpirma kami laangan. Taumay mintubayadan intun bigat. Wunan, agtalag kayo kadikada kami. Uray no saan ang mapagtalkan tiro pa may.
talaga nga agbayad kamay. Kwarog, bantayam ni uncle mo. Di mo pampanawan. Unantay. Ijay laang barangay hall, tirumbang nga ayan na. Apay ngay. Delikado nga ron no rumwar. Ang mga nutila manan papapanan na. Sige, matungpalan tay. Apay ngay. Kuskusilapan nakmatan ng kail. Awan mo't basol ko ken ka. Ayan, tenti parak. Ipabirok mo pa ilang kanyak. Ang damo di taulam. Aya, aywan. Ay, talaga anak karon ti ka ba umawang kail? Saan nakakabaon niya? Nanay, abay ating makder ka. Nakagtimplay ti kapik ije kusina. Nanay, abay ngay. Nakasapatos day tamay sa sakam. Idinto ta nakachinilas mo day tamay sa. Ha? Ay, apayan ngay. Di mo ayan adlaw ije balayaw. Sakbay arimwar ka. Ay na, Kapitan! Di mo ipalubos ang malipatam amin. Tasika ti Kapitan. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Enteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 5. Inakaumot ti awanan puso dagiti sabunganay may Kapitan. Ha? Ay, imbag pa'y ang saging tamay puso. Ngamday tangag tatakaw kat walang puso. Sino kit di ati dugti ima nang agalalatan iti dinamot mula. Ay, ako rin kamaray. Ado ka ti sabunganay ati nakaw da. Sa nga pulo apoon ti inala dati sabunganay na Kapitan. Uray ko ma, no inyuray daan naranaak sakbay ngay nalada. Ay, day tangaro ti madi nga aramid da. Sayang ti saba. Ay, alain daki den ti sabunganay na. Ay, Day tangarog, Kapitan. Doble perhuisyo tinaramid tinagaramay. Manula ang asapan tinakaruar. Pinotad dan ti sabunganay na. Kwarog, ado matilakom asa punganay. Ginatang ko deta iti baryaw. Gatangan ma, taeritil mo dito'y ilay. O sige, awan nga minang ti ilakok kahit. Gatangak amin day talakom. Manghigak tumanay no adda magatang ko sa bunganay. Sige, Chief Kwarog. Noan niya ti maalam ije baryo ang mabalin nga ilako dito'y ile. Iyag mo, tagatangak. Pati ka di rabaw, kaya't mo agatangain. Ay, wala. Mabalin pa'y pati prutas. Wow! Ariglataw! Mga halak nga rin itagdudu mga ilakok dito pistaw. Wala. Tadamot tricycle mo. Uray pa'y sapaam ngayag. Tamasapsapa akmat dito pwestok. Agi-display akpay ngamin kadagiti magatang ko at agilako. Kanya ka ditin luto yung ama si Dantay. Ay, Jack pa'y nakaluto, Kwarog. Ay, Jack pa'y nakasarak no anya ti dengdengag. At dahil sangpit ko ako ko, Dantay. Lawakan nyo iti bukal ti lubyas. Lay, imbag man, ta nakalagip ka agim matang iti kukod. Kasanukat panay bulbulong mati ilut-luto yaw. Makaumamat nga minayin. Ay, apay ako na mamakauma. Imbakit di tabulbulong. Awan maitid na sakit. Agkapsutak mat no kanayon na bulbulong ti sidak. Agsapul mat ti bagik iti naimas ama sida. Ang kaadwan na anaimas. Isumat ti mangtad iti sakit.
Ay madimot ti kanayon na karnay. May sumat nga rin ti birukan ti bagay, antay. Paslakla na laylay asabaw, no kanayon abulong ti sidaak. Saan tayo matakal nga mangan iti bulbulaw? Apay. Ada nakitam an na high blood, wano nagrayo maakaldeng. Bulbulong ti kankanan dagijay, kwarog. Saan da amang mangan iti karne. Madinsamot ti timpla timod mo ita, Maray. Kasanaw kat idinaminsan, tinakaw dati sa bunganay may. Idinapanak ijay ayan ti katarungan may. Awanin ti bunga na, kat jakpay mo't nagpuraws. Nay, asino nga'y tinagpuros, Maray? Day tangarod ka kukumaray. No asino ati dog ti iman ang agalalatan iti dinamumula. Ay, naglokon ngay no asino day tanga awanan baen. Nayanaksa ngawan babain na. Kasano nga taamaduktalan no asinaw? Ay, masapol nga agrundaman ng dakwarog no kasta. Masurunak magnumaminsan kadagita at tanaw. Sa dalaag gunay no addan natakaw. Pagronda ang mandakwarog, ay masursurunan ni Marituyang, tanamin ano anatakawan itimula. Ha? Apay, adaman na natakaw amula da? Ay tarong kanumanan tinatakaw. Ede, sa bunganay. Ay, unay matin. Asino nga taday ta nga awanan heart? Isungarod a pagronda dagiti tanod. Sapay kanayon ang masapa nga agpasada ni Kwarog. Kahit bye-bye am kadilatan nga agtultuloy dagiti agkatakaw. Ay sige ta, ibagak nga agrundada inton rabi Ay nakitam ka din ni Kwarog, John. Sigurado nga dayjay ili dayjay kap. Na, apay, ada ka di masapa nga agpailay. Di apay nagsapa anagudong. Binigat mo ta kasi kap. Yay. Kanayon na masapa. Yan nga tatika na yun na apapanan, ijay ilay, anasapsapa. Saan yung amaw kap? Saan? Iti amukit agpaspasada. Ngam imposiblay. Asino kumati ka na yun amasapa nga agudaw. Win nga paiswa niya. Adda ka di masapa ama pa ni Jay Ilay? Iso nga rod amas daaw ha. Itay laeng anasangok tinapan ijay kakawayanan may, Kapitan. Awan meten tirabong na. Inalada meten. Manin? Apay kayat da ka atakawan, Maray. Ay? Suki da ka kaditi agtatakaw? Gapo siguro at awan ni Badong ka. Numadama siguro ti panaglutaw. Iranada mo taon ti mapan agtakaw kadagiti mula may. Ay, ano ba yan? Magpupungtot na ako sa mga agtatakaw. Ay, ibagamutin na kadagiti tanod nga agrundada, Kapitan. Ay, no adda ko man ni Badong Mau. Iso kumati kaduak nga agrunda? No, dalakit din ni Badong Kaw. Di na ipalubos ang matakaw dagiti mulak ng rabong may. Ay, Maray. Ay, kaano aya sumangpet ni Paribadong? Di na ka numasiguradaw, no kaanaw, Kapitan. Nay, adda ka matan, Jeep. Birukan na ka ni Kapitan. Imay dito yung paradaan ngam nasapa kang awan. Abay ka now. Anya ti masapul ni Uncle Kanyak. Di na matimbaga, Jeep. Mas daw na pa kanayong kano masapa ka nga agudaw. Agpaspasada nga raw. Awang kano mo ti masapa ama pa ni Jay Ili iti binigat. Abay, bambantayan namin na tao masapa amapan. Sa bagay. Sige, mapana kay balay dangkail. Mga nun nakaluton niyan ti banang. Inak manin makipangan ni Jay. Imbag ta simang petkan kaanakan. Darasam tagtugaw, ada pagsaritaan ta. Mabit lang, Uncle. Inak pa itad kinyanti da ito'y papaitan nga iluto na. Ha? Papaitan ko na.
Ay, nagmayatan nga. Ay, uray may sa tikwarog aka anakak. No kanayon nga agisang put iti papaitan. Ay, sus! Ngamin ti paborita o mangkay. Ay, paborito taadwa ko naman. Isumatipod no? Oh. Ang ni antay. Kasurun na no kanayawn. Ha! Amangan kanumanan no agrayuma ka. Ay, bay amday tarayo-rayo madita. Makasidsidak nga ron. Kakaiso na asarap-sarap. Mabit lang nga raw. Taipan ko iti kusina da ito'y papaitan. Ay, sige, sige. Dara sa ba? Taag subli ka daga. Anya manunday takwarog. At manon insangpat mo. Pinapaitan antay. Da. Makasidsida ka nun ni Angkail. Inton kwan, ibaga naman nun anasakit ti saka na. Iluto yawn. Tadda ka no pagsaritaan mi kini Angkail. Anya day ta pagsaritaan yaw. Binirok na ka no ngamin iti paradaan kat awanak. Ay, amukon. Amangan no maipapan iti mataktakaw amula ni Marituyang. Mula ni Nana Tuyang kunayo antay. Wen, agririri ni Nanam Atuyang. Takanayon kano amatakaw timula na. Amo na ka day no asino timang taktakaw antay. Dayta ti pagsaritaan nyo kan ni Uncle Mo. Angkail, anya ka diti ko na mapagsaritaan ta. Payakas lang madandanagan ka. Ada parikot. Nuan niya ti pagsaritaan ta, Angkail. Ay, agronda kay manmanen. Idauluam dagiti kakadwam. Ay, agronda kami manan, Angkail. Ay, una, tiliwan min no asino man ti awanan bain. Uludak nga iparangkada kayo ti agtatakaw, Angkail. Nasaya at atap no maminggan no asino man ti agtatakaw. Anya nga min ayat ti tinakaw da, Angkail. Dagiti kanumula kan rabaw. Intun kwan, dagiti daduma pa'y anat-natang. Isinak to pa'y tila pa'yag ti akin aramid iti dayta. Ay, delikado nga rodjag tatakaw no kasla ti aramidan niyaw. Tapno agnaka ba? Yay. Maray, adda ka di manen natakaw amulab? Ay, jak pa'y napan ijay bangkag maray, taglaladuta. Amangan mo't no agurigor kan maray. Kasla kastan sa nga road maray. Iso nga imayak tagumaatangak kumaiti agas para kurigaw. Sapay agmay-may sa kay balayaw. Huwag nga ron maray. Di mo ngaminan sumangput ni Badungkaw. Sumangput tulak ta Ay, kastoy gayam tag may sa. Kimbag tasaan ka masikuran ngagmay-may-sa, marikwanang. Ay, narwam akon. Narwam kayo ngamin nga adakadwayo iji balayaw. Maikawa kayo no awanda. No, adakasta apapananda. Ay, wensa nga agpaisaw. No anya tinakairwamam. Sa pulam no kwa. Awan kadit na salamaan yung agtatakaw. Awan mo Angkail. Amang ano nagkapumot iti sa bale a barangay ti may nagtakaw. Ay, sapay aggurigor ni Marituyang. Awan agbantay iti mula da. Kaasi nga ron no kasta. Saan nga ta maasi ti tao anang takaw iti mula da? Agsakit pa yan ni Marituyang. Agsakit ni Nana Tuyang? Wen, kwarog. Kasi amangan no gapo iti iliw na kan ni Pari Badong. Kan danag na, gapo iti natakaw, amula na. Agsakit nga ta? Gaputa natakaw ti mula na, antay? Apay kit din asaan, kwarog. No nasakit tinakam na, kat saan anakaturturog, may sadayta agapo nga agsakit. Isu nga ta tinagsakitan na. Ti pan nakatakaw ti mula na, antay? Di tay amo, kwarog, ngam adda posibilidad na. Kas naku nakitayan, no saan na nakaturturog, gapu iti pan nakatakaw dagiti mula na, awan papanan na, no di agsake. Chip, saan ka mata na sa pari mo rita? Ha?
Ay, awan nga mintay. Anya ti awan? Awan pa sa hiros ka. Apay nga rod analiday ka nga eh. Saan ka mo't asigod akasta? Ha? Ay, saan mat? Adala pang panunutay. Anya ka diti pampanunutam, Chip. Ibinglay mo mo't tabarang makatulong ak no anyaman day ta. Para kanyak lang day tao eh. Sulbarak asisyak. Nay, kasla nadagsan nga minunay ti parikot mo. Madlaw analiday ka. Nabastad ka di, Chip? Kasano ko mamabastudak? Kadyak mo't nagar-aramain. Inta nga roden uminom. Tapno mailiwliwag mo ti parikot mo, Chip. Masapul ngagpasadak. Tapno masulbar ti parikot ka. Di ka maawatan, Chip. Itaman pa'y akasta ka. Nagrigat mo't gayam ti kunada asidir ti konsensyan tay. Apay aya kwarog. Adda aya pakasidiran ti konsensyam. Idimbagayo ang masakit ni nanatuyang kapo iti pan nakatakaw ti mula na. Makonsensyak matain. Apay, sika ka di tinagkakaw. Wanantay. Na, Inlaklako ka dyan ilay. naaramid mo dayta, kwarog. Wanantay. Na, Nga magbababawi ak ita no apay nga inaramid ka oh. ala, ingkaagkid daw iti pamakawan ka ni Marituyang. Wanantay. Nga minak pa'y gumatang iti agas kan tinapay nga itad ko ken kuana. Kan bayadak matendag iti tinaktakaw ka. Umayak man nana. Umunag kalatan, kwarog. Madi nga mintibag ek. Ay. Anya ti maipaay ko kun ka, kwarog. Ay, umayak ko madumawat iti pamakawan. Pangasim ta pakawanan nak, nana. Nay, awan ba't basol mo kanya, kwarog? Anya nga iti ikidawam iti pamakawan. Siyak tinang takaw kadag iti mulayaw. Hanggang itad ko kan ka tinaglakwak. Masidir nga minti konsensyak. Naaramid mo dayta, kwarog. Una na, hanggang nakamirisak. Ay, ang tagayam ginatang ko nga agas kan tinapay. At kape-kapay, kalpasan na, agtumar ka. Ay, agyamanak no inggatangan nak iti agas kan tinapay, kwarog. Malaminak nga main amapan iti tersina. Ay, wan gayam. Napakawan kan. Tamakita kat napasnek ka mo iti panagbabawe. Ay na, agyaman ako na nana. Ikaray, saan na maulait. Kanayon ka nga umay sarungkaran. Kabayatan nga awan ni tata ba daw. Umay ka ikan iti tinapay. Agyamanak, ta umay naksarungkaran. Ay, nagrigat yung may isang agsakit. Makunak anasaya at ipanagpuspusom, kwarog. Taimbagam ti inaramid mo. Asi ka tinagtakaw ka dagiti mulak. Hindi mbaga niyan ti masakit ka. Nakonsensyak matain. Isu asuray na natuyang. Nasaya at tinaramid mo, kwarog. Inaklon mo, tibasol mo. Amin atao kat agbasol ken agkamali. Ngam no agbabawi kan agbaliw, nasaysayaan. Nay, sika mo't ti masabat ko, pare. Bigbigat, nabartag ka. Ay, kung ano sino tinapinta sa masabat ka. Na, Sigamot gaya, Mari Brenda. nabartag ka talaga, pari Badong. Ay. Di nakmo't mabigbigan. Ha?
Sino ka nga Rudin ngay? Ay, kilatisin ka pa man. No, mabigbig ka, no? Sino ka? Ay. Dinakmingmingan akasta. Agawid ka, taing ka maturog. Dita ka man laangan. Paturugan na, kat saan pa yung madarabi? Ay, agawid ka kit din, taing ka maturog, pari badong. Agawid akmatan. Imadawain. Di na kaya't aming mingak tirupa na. Uray bakitay. Napintas pa lang. Kaya nakangirsi ka amang kita kiniantay, tataba daw. Ay, niyanti mayatay jay. Kaslamot balasang. Kasla balasang ka diti pa nagkitam kinkwana. Kasano ngay mo't ninanatuyang. Kasla ka di mo't lang balasang ti panangkitam. Nang rona no nabartag ka, ha? Ay, saan mo da? Saan na balasang? Hindi ka kasla rangaya. Apag ikanitin na mo rin alubat. Inya. Nita tabadong mait. Unay mo't ti kasla rangayan. Saan aya arangaya kat laba? Isumay, nagruna no sumanao. Kan umanungay. Nagmadya kitain. Kan nagmadya dengkay. Ito yan ka. Inton mangag na ka. Masair tirik na na. Ay, sana masahir na jay. Kwaraw. Nagapanyaw, Kapitana. Ay, apay ngay. Nakamisuot kayo, may. Ay, nasabat ko di tadalan ni Tatam Abadong. Di nakat na bigbigay. Ay, uwan kaya, apay kasurun niyaw ni Tatabadong, Kapitana. Ay, uray na bartek ti may sa tao. Makabigbig. Ay, Apay, gaputan na bartek, pati mata na, mabartek mait. no, nakaro ti Bartag. Adamay, tisan ang makabigbig, Kapitana. Ay, kumaano nakaro ti bartek na, kusep. Ngamsaan mat, tamagmag na, diwer-diwer laeng ti panagnana. Kay, apay nga rod ang masurun kayo ngay, Kapitana. Ay, jak kaya ti mamartek a tao. Ha? Ay, imbagayo ko maday takang kuha na, Pagbabartekan naki din. Ay, iso a pinanawa kun tasuma na okit din. Oh, papanaman ba daw? Gaputa nakitam ang nagpalaod ti padam abartek, agpalaod ka ma. Apay aday paramid mo ya. Tapay adamagam no sa dino ti papanak. Ay sus, masapul ka di pa'y nga ibagak ti obraam. Nagadaw at trabaho. Ngam ka nagkuyog kayo ni ti padam abartek. Kas kailan na danuman atukak. Kokak kayo la kokak. Ay nakadukan. Makarangrang ka. Sige, tamapanakaw. Hoy! Inton sumangpot ka! Sigurado manin kuyop-kuyop tamatam! Apay kumakuyap-kuyap. Saan laki ding agsirip, iti sana rumrumbay. Anya ayati maalam di taara, ay makapasurun ka! nanatuyang. Nang kumagaimpok ka mo asaanin abadong tinagan ni Tatabadong no sumangpait. Apay ngay. Sigurado nga main asaan manin alimpyo ti utek na inton sumangpag. Anya? Apay kumasaan alimpyaw nanatuyang. Ay kato na, tanabartag tumanay. Ay, kuna laki din no anya itayang. Nabartag mo ilagayam. Pasaray sumangpet ni Badong anabartag. Awan ti no arumrumwar itingiwat na. Ay, anya nga iti rumrumor itingiwat na. Rumrumor ti kape, winutukak. Ay, kasla kurang ti tornilyo ti utek na. Di na amaw ti lablabidin na. Ha? Di pa'y makabigbayg no daduma. Ha? Laba kung kunanakit kanya ka. Anya? Apay, adda ayamo tornilyo ti utek na natuyang. Tingamin makina. No addalim mo kay at tornilyo na. Agpalya. Iso ano ti tao kat di na mo ti lablabidin na. Kaslalim mo kay wano kurang ti tornilyo na. Day, Sos. Sumungad mat ni pari Badong maray.
Ay, madlaw ang nabartag. Ay, big-bigat na bartag manun. Igaraw naman nga tanti kinatagulit na. Apay ako na madagulit, Maray. Nakaro nga may no na bartag maray, sa uasao. Uray kadamdamag na, damagan nan tumanon. Ha, makauma. Ay, Nay, papayakas na terupam to yan. Kaslaan na ko dismay. Anya anak ko nas asasawam. Agpayso pay latay kunak kay anabartag ka man na sumangpal. Ala, agawid ka kiday. Ay, nalaing ka talaga tuya. Amum mo ka. Naggapom ka di aya nga main kabadong. Nabartag kamot ngamin abig-bigat. Nagapuha ka dyan balay may, itay bigat, maray. Na, di mo ibaga nga ijay balay yumutla ang tinagbartakam. Napanag dyan balay ni Kwaraw. At na nakita nga ara ka nakadisaw iti lamisana. Iso natin itong ka. Mangantayo ka din ng Kyle. Ay, nay. Saan ka mo't anabartag, Kwaraw? Kapay anabartag nga hindi tatam abadong ang naggapo iji balay mau. Ha? Bumulbulod mo't iti barita itay. Ha? Iti nakita na ti arak iti lamisaan. Linukatan na, sana intangad. Ay, iso nga agdiwar-diwar ang nagawid na bigbigat. Awan mo't nakita nga awit na abarita. At ang amin ti barita kiti kalapaw ko iti bangkag. Mapanan to alaan iti inuusaran na. Ay, kasano nga'y amaalan na pa'y ko hindi nabarbartik? Intangad namot ngamin tayo arak itay. Hey, Kunak na ibaso na hanggang saan ka naon. ay, nakarubot ni paribadong numaminsan. Basta nakakita iti arak. Ay, kasla mamagni. Ay, walwalis ka manin tuyak. Panawan nak dito'y arubayan, tagsagsaga na. Mangmangag mo ka day, jay tukar ti karo ba? Sige ba? Apay kumaday di atukar. Sarteng mo kay di day tapan nagwalwalis mo tag. Sala taman. Umikan! Na, ay, di nakman pagbabartakan si kabadong. Day takot agsala-salan ito arubayan. Ha, apay bala. Nagmayat tag sala dito arubayan. Umikan tag balsita. Ay, panawan na kunaknay. Hinton kon, ibaot ko kung kaday tuwalays. Makapasurod ka ba? Day tawalis nga ro din ti isalam. Pinusan, sa kayam day tawalis mo. Sa katubayam. Lukas lawits. Apay, anya akmang mangkay. Ha? Just kika. Ay, natay kanumot nila kay kulas di tadaya. Eh, mapantayo man makilamay. Intayo ibaga kadagiti ko kumarek tamapantayaw. Eh, dagiti ko kumarim to, ti kakaduam amapan, ta umuna kami kadagiti tanod. Ada ka nung amin nagbarbartek ijay. Eh, maiparit ti agulo. Nukas jay nga ada natayan. Sige. Umuna kayo lata, ta sumaruno kami kadagiti ko kumarek. Hey, awan pa'y mo ni Kwarog. Ibagam to asumarunaw. No, ada kan tupay no sumangpit. No makita na nga awan to tao dito'y balay, amunan anapan tayo ijay lamayan. Ay, amo na matkid di tayong baga kadakwada itay bigat. Mutlagayam. Na, kaslaad damanin pagtutulagan niya o kadagiti padam abartag. Pagtutulagan may amapan kami jay lamayan. Ha? Lamayan? Asinaw ti malamlamayan, di mo kunaan ani baldo apadam abartag. Kasan nung iso ti malamayan, kit iso pa din ng ibaga nga intayo makilamay. Adda ordinansa ti barangay tayaw, abawal tinabartag amapan ije lamayan. Ipalagip ko ken ka, asaan amabalain amapan tinabartag ijay. Asino may tinang ipaulog iti day nga ordinansa? Day ka di abating time. Asino kumapay? Kadagiti opisyalis alangan mo't adagiti mamartag apadam. Naging lalaing da kitang opisyalis. No saan ko ida nga imbutas? Ang mga no saan da nakatugaw nga opisyal. Nagsaw ka manon. Manumula nga iti butos mo, may maysa. Pagsayatan ti kaduan ti naramda. Ay, masurunak iti day nga ordinansa.
Ipari da kideng, di pa naginom ka. Kahit saan damot ang kwarta, tinggatang ko itiara. Salpat kideng. Mabalinan di mapan ni Jay Lamayan, kusay. Ha? Alain ta tinabati nga arak, tay tuloy ta nga inuman ni Jay Lamayan. Amangan na makita nga, dagiti opisyalize. Ibulsam, tadakil mo ti bulsam. Ilibas tanto nga inuman ni Jay. Sige tata, matungpal. Basta, natulnog kamit at talaga niya. Delikadon sa ganta gitugot iti arak iti lamayan. Anya, Damag kaw ang mapanda kapitan, kandag iti kakadwa tanod ijay. apay, ipakita maya kadakwada. Ha? Uno saan, inumuntan, sakbayan makadanon tayo ti lamayan. Ha? Tapno awan ton ti makita da. Ay, winsa ah. Tanakadulin ton iti unag tibok si tati arak. Oh, huh? No nalaing to opisyalis. Ay, kinalalaing tapaya. Kusay. Una. Sumungad da ka ba daw, Maray? Kasla na bartek damag. Na, apay nga imay da na kainaw. Ay, nagguyog manan dagiti dua abartag. Di tala mabaeng. Sapay adda dagiti tanaw, ang mga numakita da ida. No saan dalakit di anaariwawa? Saan ida amadlaw dagiti tanod? Ngam no naariwawa da, ay daytan timaday. Imbagak lang arudan kinibadong itay asaan da nga uminaw. Di nakmanen tinungpal. Nenenay. Ay, rogyan samot ni pari badong ti agariwawa. Pero da. Nenenay. Na, Inasit gan dagiti tanod. Nay, ay, ipanaw dan ni Kabadong. inyawid da kayaw dagiti tanod idirabi ay. Tada kayo lang tinabartag. Di kay lamabaeng. Mas dawang araw. Pinaghawid na kideng, kay nagsingpatak may tatao. Nasingpad ka ano nakaturog ka. Angam no nakariing kan, mangibabaing ka. Agasam, nagsala-sala ka kiidin, ijay natayan. Nagsala kaya may. Ay, umapal na kidi ah. Di dakit agsala mo no kaya da. Masuraw dagiti nagminatay, nuing ka agsala-sala ijay. Tapay ang masurunda ngay. Kaya't mau, ano si kanto ti matay, kat agsala-sala mo, dagiti tattao nga umay makilamay. Nasaysaya atin ah, ngamtay aging dudungaw da. No kasta ti aramiden ti tao numatay ka. Kasla pakaragsakan dati papatay mo. Ha! Ti kunam siguro, jak maamuan tinaramid mo si Kabadaw. Tapay ah, kanya man ang tinaramid ko. Ide nabartek ka, napan kayo kano ijay balay ni Maria Abalaw. Ha? Kanya nga tinaramid ko yay. Di ka man aging didiam mo si Kabadaw. Kano inarom mo kano da Abalaw? Inarim nga. Kinadwak lang ni Kusay. Kinasarsarita milaing. Ay salbag ka. Di mo ibagaan ni Kusep, ti mangaram iti bakit Abalaw. Ha! No di na kun kaya. Ad dapay adi ka kaya. Mamartag kan tumulang. Ay suron kaw. Yeah. Nagapa kayo kanibadong mau, Maray? Ay, masurunak iti nadamag ko, Maray. Nga iti nabartek, napan nakano inaram ni Maria Abalaw. Anya? Napinpintas kan ubing kangam ni Maria Abalaw. No kaya na ni Maria ay kabayak ditan na. Mamarte mo lang. Saan ko akailalaan ti kasya a tao? Ay, agasawa kayo, Maray. Ipabusoy mo kita iti sa balay. No iso ti kayat na, di bayam? Makauma ti kinamamartek na. Ha? Apay mo't nagbalin akas jay ni Kabadong. Day tangarod Maray. Iso ana uma akaw. May mayat no ornosan nyo ti amin, Maray. Nabartek ka manan. Ha? Makaumakan. Yang mga rod agbiag no mantiarak tuya. Nala. Agpili ka nga raw tanauma akaw. Siya, wano ara. Ha? Ay, saan mo takas ta? Ikagumangaroon dahil nga indyan tiarak. Basta saan nakapanawan. Dahil ti ultimo a decision ka.
No sardengam tiara, mangnam na makaadi kapanawan. Nga nagbartek kapay, ha! Di nak mapabasol no panawan kan. Ay, kariktuyak. Sanay, basta di nakpanawan. Ay natatabadong. Idyan tinakaro a panagbartek. Tapno di nakapanawan nito yan mo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binaway. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ay, unay kat ti kawasmon, Enteng. Kita amat ano agkaparis ti polo kan pantalon mo. Di tamatla barangay hall ti papanak. Kung maano mapanak iti may sa aparte. Saan met nga round? Ay, uray man. Masapol nga agbagay mat ate isuot mo. Adula amin. Anya kumangay no saan nga agbagay. Inakit din iti barangay hall. Ay, di mo ammo ti paisuro. Nagbalin kamutin ama nagdilaw. Saan kamut asigod akas ta? Adalain natin daram asiminar, kasta kaan. Ay, siyempre adda nga rod na adal ko. Di i-apply ko may. Di mo ka di madlaw tinagbaliwan ni Mariba ng Maray. Ti ka di kinalaing na nga agdillaw, Maray. Un nga rod Maray, nauyaw pa'y. Dinilaw na dagiti naka-display alakog. Nabayag na kastoy tilakog. Apay ko mapabaliwan na. Idi imay ijay balay. Dilawon na ti pan nakaurnos dagiti tugaw may. Jayla kumamot salas da at ipakibyangan na. Awan lat di na madmadlaw. Ni ko makwarog at ibiyangan na. Isuro na no kasano nga agaram no talaga mo lang analaing. Day taman ti ibagata. No umay tumanin agdilaw dito. Wan man nga agpay sumaray. Ayun gayam. Adda kanumot si Mangpert akasinsin ni Kwaraw. Un nga rod ka no, Maray. Idey, lalaki ti simbang pat. Ita, babae manan. Ala ni Manong Kwaro, kaslada diferensya na. Amom ka diti kaya't asawan ti diferensya? Wala, Manong. Anya ti awag mo iti umis isam nga awan gapgapo na. Ada kurang na. Apay ka day? Anya ti awag mo iti taong agmay-maysan ka tumis isam. Ada diferensya na. Kasta kay tay, Manong Kwaro. Nasiputak nga umis isam ka. Sa asawang matlain. Umis-isa makayamay. Uy, madidagululbod, Manong. Nakita ka nga umis isam. Saan ko namkit din? Anya nga rotis isamam itay. Nupod no nga awan diferensya, alaman? At dala na lagip ka, isong imisa mak. Ewan kayam lain. Ibaon ka nga aglaba ka dagiti murang kwa. Anya? Oh, apay akudkudkudem day taulom. Akaslada pakasurunam. Awanan tay. Siniriban naklang amin itay ti ubeng. Siniriban? May salaang nga ubing siniriban na ka.
Kas jay namot day jay nga ubeng. Kas lagpampanunot abakbaketan. Ay, si kakit dimot. Ay, nalalaing pa'y nga rodya ubeng ngam si ka. Anya nga min ayaday jay. Saan yun nga amuain? Sakto man ang tidilawan niyaw. Ay, sa balyam nga min titabas day tarupam. Tapno makaasawa kan. Apay, lupaut ang mabalin at abahasan. Ayusem ti kayat ko asawan. Agpapukis kan agsukat ka. Ay, nagalas nga min day ta itsuram. Iso nga awan mailawan ken ka abalasang. Makakita to lang itisan niyata. Di kaya mamawan tay. Payod mo pay laeng. Umadayon ti sanyata. Nalabas ka matantay. Apay, anya nga minti payud ko aya. Kasano? Agat mo maka. Nakasukat ka mo't manong. Amok ti papanam. Aw, sa dino ti amo mapapanak. Nangagkoy di ti saritaan nyo iji lalaki. Akadwaon na ka ama panagaram. Napay aya makibibiyang kay ti saritaan dagiti addanakam na. Anda ka dinakam mo, manong kwaro. Anya day ta sa lugsud mo. Pagawidan kay di balay yun no kastamlang. Kunak mo sikat ti agawid iji balay mo, manong. Di ka man si kang ubeng. Inton kwan, di kay ikan iti kwartam. Sigud mo ta di nakikikan iti kwarta. Una, takanayon nakmat akong train. Awan kwartam kiti iso ti amok. Ay, panawan ka man langay. Imbag ta nagranata iti sango ti tiyangge, Chip. Kaduan na ka di bagbagak apapananta. Ay, kay wala, Chip. Kakaisuna, saan ko pa'y nga amuti ibagbaga mabalasang? Intay ton madamdama. Ngam sakbay na. Paayusan tapay itinasangir ti karabukog ta tapno mayat. Ay, Chip. Ipudnom ka di tirik namon, iti ibagbaga mabalasang. Ipudnok to ayon ton mapanta. Ay, di mo pa ipudnaw? Sanpay. Ay. May mayat no adda ka. Na? Naturtured ka mang ibaga. Kaya't mo sawin, siya ti mangyarin para kang ka? Wen kumausip. Ay! Imbag kan ka atawang babain mo. Na, si kamay, tay bagam nga awang babaeng ka. Rabak ko kadilaang usip. Saan ka man nagbabain, ti kahit ko asawan. Tapay day tarupam. Kaslamat adda kasurun mau. Nagpakaduha kami kini usip. Napan ko inaram di balasa nga kahit kong armain. Kate! Isumot tinangaram di balasa. Ay, saan mo mapabasol di tao? No agkurso na damot iti balasa nga ibagbagam. Angim agure ka. Kasanaw ti panakisango ti balasa kada kayaw? Diyak man amo day di atao, angkal. Naragsak mo't amakisarsarita kiniusip. Hay? Ang mga no, damot pa naggusto na kani usay. Diyak lang nagtagtagarin tamabainak. Ngamiti ka unggak. Makadandano ka kiniusip. Anya ka di tinaramid mo kini ko araw ka. Takas lakagura na ka usay. Basol ko ka day? Nagpada kami nga agduyos iti balasang na natuyang. No kasta. Babae ti makagapaw. Siguro. Inawis naktumay tanapan iti balay iti balasang. Nagkuyog kayo anapan. Way na natuyang. Saan mga tagtagarin ni Chip Kwaraw? Siyak mo ti makisasaw iti balasang. Idi agawid kami ka di na makasasaon. No kasta. Sigurado aday ta tinagsakitan tinakam na ka. Kasanaw, kat agawam magayam ti arman na kuma. Kasano ko nagpintas mo ngamin? Iso a kursunada amutin na. Asino ay aday ta abalasang? Sa nga ili mo, da ba kahuana? Anya ka di tinagan ti balasang a kursunada? Sanday, angkal. Ha? Apay ka day? Ay? Sandigayam tinagan na, day taasan yata. Ay, na beautiful mutla. Nagduyo sa kaya, no sana beauty baul. Ay, sus, siya kumati kinadwam, tapno sigura daw.
Sa bali nga minti ang kakinad kadwa. Jakmat ngamin amaw. Uligan nakgayam day jay nga usay. Saan mo ang mapabasol ta padamot abaraw? Tinas ka nita. Ipakita manapudno ka. Tapno si katipilyan ti balasang. Kasjay. Yan ay di aramida kang kay. Mapantan to iji balay da. Kasaritam. Tapno maalukoy mo ang mangayat kan ka. Ay, wan man nga rudang kail. Ipakitak iti day jay nga usay. Analalay nga kagaram ngam isaw. Ay, wala. Saan ka nga agsan sa noong dita? Apay, anak kapanimid ka. Kasla na unag ti pampanunutam, Talaga na unagantay. Saan ko ang makalay? Anya. Ay, awan lat di mo masasao. Ay, anya ti parikot, tasulbarag. Nalaingak amang sulbar iti parikot kahit. Nanyakay nga rin ti aramida. Tapno mayat nak ti balasang antay. Kilati sakpay ti balasang. No maibagay kan ka, wano saan. Apay nga kasi ka ti mangkilati santay. Sak mo ti mga asawa no bilang, sana si ka. Ay, tapno makita ka. No maibagay matlaang aparakan ka. Dakat kastanantay. No ayat ti pagsasaritaan, ti masak nan ti agpilay, saan ka ta sa balay. Kasano no saan anasaya at parakan ka. Awan to ti pabasulay, doon ti sakmet lang ang agpilay, antay. Anya ka di ti pampanunutam panang dungaw. Ay, jay man imbaga ni Kuwarog, inteng. No asino ka no ti mga asawa, iso ti agpili. Ay, korek Saan na mabalinti sa bali nga agpili? Isungarod ti mga asawa di iso ti agpilay. Ay, saan ka di amay mayat? No kilatisak pa'y nga umuna di babae. Ay, masapol nga aginayat ti dua amasatnan. Sakbay nga agasawa da. No adda ayat iti nagbaitan da. Di naragsak da adwa. Kasjay ba nang? Saan nga indiktar ti sa bali? Ang may mayat. No adda ta amang kita no asino ti asawaan na. Kasano ang makita mo no pilip di namat ay ayatin? Kasano? No saan ko akayat jay kayat na. Apay sikati mga sawa ta sikati agpilay? Ay, ang mga ngamin no makapili iti saan arumbang. Kasano kumamot nga amum ti rumbang para kan ko na? Di mo mat ammo ti babae? Adda ka di gatang, Maray. Ay awan, mare. Imbayak lang agtugtugaw ditoy. Nabayag basitan adi ka in Maray. Win nga road. Ngamnay. Saan ka di amay mayat jay imbagak nga urnusam dagitalakom? Latingitag. Ngam kasta mo ti kayat ko, Maray. Siya ti mangkit kita nga inaldaw. Iso ati kayat ko ti masoraw. Saan kat ati kayat ti sa balay? Kumusta ko kumaray? Long time no marites. Nay, mayat matikutiks mo, maray. Ang may mayat no nalabasit. Saan kat agrain? Kay kayat ko ti grain maray. Ah. Iso nga iso ti pinilay. Yakmat kursonada ti nalabasay. Kay kunada nga rudan. No asino ti mangisuaw. Isaw ti agpilay. Correct. Sige. Mapanak pay. Lola Banang, saan mabagbagay ti misuot mo? Adayamot maibagay ang misuot. Kuna ni nanang ko, nga awan ka no ti maibagay ang misuot. Iso ama di ti nakamisuot, tadaras a bumakat. Madi ka diti itsurak no nakamisuotak. Wala Lola, nagpintas ka, no saan ka nakamisuot? Ay maray awak ken ka nga ubeng. Sige, tasaan ako nga agmisuot. Oh, kita nyo, bagbagay yu ti umisam. Damagik man Lola, apay ngamin anak kami suot kayo itay. Ay, dagiti ngamin kukumarek. Isursurok ida,
Angam kunada ati kano kayat dati masurot. Saan kat ati kayat ko? No si kakyat da kayat na. Ngam iparit ti sa bali. Anya ti surotam. Jay kayat mo? Wano, kayat ti sa bali. Ha? Apay ngay, asyak mo't ti pagdamagam. Katwan alola. Tirik nam, kat isumat tirik nada. Nadamag mo ka diti napasamak. Iti balay da bakit ko na? Ha? Ah, Ti balay ang nagdagusan tinapintas sa balasang angkangil. uwin ka anakan. Ma'am, ada kanu si mangpet ijay alalaki. Painuad da si mang patalalaki. Te kanu lalaki, kat asawa kanu da jay asan di. Day puon nga iti, nangguraam ka ni Usay. Anya? Pudno ka di dahi tangkal. Ay, puno ata napasamak ka nga rod. Indala jay lalaki ni Sandy. Inyawid na kanon ijay lugar da. Ay. Awan nga rod ni Sandy di balay da nanahuanan angkal. Inkanto kita ang tapno mapnak ka. Naglokon nga ida dyan Sanday. Apaya di na yung bagbaga nga dagayam asawanan. Apay di na magmao nga da asawa na, di na pan kayo ijay balay da. Yusan angkal. Imbala kayam. Ang alangan mo't ano danunan mi ijay balay da kat damdamagak kitay no at da asawa maadeng kuna. Ay, wunan niya. Ay, day ta kating kadamdamagan nga agpaiso. Ay, kababain to the people. Kik, nadamag mo ka din tinapasamak? Nampasamak Tingay po tinangguram kanyak. Ay, pasensya Chip. Ang damot gayam asawa day dyan Sanday. Mayat ti panakisango na idinapanta. Ang adamot gayam sikrito na. Ita, awanan day dyan abalasang. Ay, isaan kayang abalasang? Tada asawa na. Kaano nga tamanin nga da maisaro nga balasang dito'y lugar tayo. Sakbay nga armam to ti may sa abalasang, Chip. Uno, babae. Damagam pa nga umuna. No, adda asawa na uno awan. Uwan nga raw. Nailawaan ta iti kinapintas na. Kwarog, adda kanu babae asa nga ilin ni Maria di taamyanan. Amang ano'y bagamanan nakilatisam nga umuna. Sakbay nga ipaari mo kanya kantay. Ay saanen, adda kan amang kilates. Amang ano ti kayat ko, kat saan mo mat akayat? Itaman pa yan tay. Idi ka labas, numabalain, ti kayat mo lang ti masuraot. Agpaiso tinaibagan ni Len. No asino ti mangisuot, iso ti rumbang nga agpili. Iso anadlaw ko nga imadayo dagiti ko kumarek. Ta ipapilit ko ti kayat ko, no adda makitak nga aramidan da. Tunggal tao, anda bukod na pagisman kan pagayatan. Respetuan tayo dayta, anday. Pudno dayta, Kwarog. Ay, mapanak to, kadagiti ko kumarek. Kat agkidawak iti pasensya kadakwada. Ken baliwak ti kababalin ko amang ipapilit iti kayat ko. Ay nanabanang. No asino kano ti mangisuot, iso ti agpili. Saan adiktaran? Sakbay ngagdilaw ka, kita ang paitabagim sakbay at ibagiti sa bali. Ngam sakbay na kaya't may mga nakablaawan itinaragsak a panagkasangay ni J.R. Lanuza di Tadingras, Ilocos Norte. Happy birthday, J.R. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan MK! Insura para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540
Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.